Kubor nakaslem jong unongsan hima. Confederation of Khasi Jaintia and Garo People Education Cell. Haka artare unai luar ahajar arpawar, kilalet banyak kendo ikibor badaikmi jong ketanat pule an haskul ba nehu. Halor ke jing yo jing ujor na ki kemiki kepabat ke samla pule. Ya ke jing bom dan kinong hikai kebahikai hakate ketanat pule, mentala shi benai shiteng. Ubah Gabrielson ubadai u assistant education. Habakren syakilat patai kubor, hadian bagilawan banyak kendo ikibor badaikmi. Uleh tu bahaka jia keren bat ukle do jong ketanat lo. Uleh tu baka tenat kalade ban pak sausin ke jing to syau vice chancellor. Henry hadu menta ketanat kampat yo ya ke jing pensyai. Uleh tu ru baki nong hikai lo kidon henyongun kat bahaka non lo subject kat hadu menta ompat don kinong hikai ki bapura. Syuk uleh tu ru baka jing bom don kinong hikai kalabu jing e ikisamla puli. Kamtam bakin penkre banto ya ke exams haurit sao menta usnem. Ulaong baka seng ka aipor shi posngi bakan penbet no ya ke nega jing e baki samla ki ya kendo. Bat maham ru balada kimla ban pendep hapok ke shi posngi ka seng kan sasyem dagi wei pat ki senjam ki bakham teng e. Yuan ni bang yo kai komplain ki kimi ki pa jungki kena ban ki kena rumju ya ke jing syam ke jing e jungki halor kajing bom don kino hikai haka law department te nakaliang jungi kaseng sim ke ya kini kajing sukha ba sim kha kini bang iwan ngi kindu ni ya ki beriban page dari naka law department di iwan man kindu yau head of department HOD te nakaliang jungu lai ngi kajing pensai te ulong ba nakaliang jungki gila gila phak mo gila phak ka application la sausian Syau visi te Henry hadu kat menta kimpat yo ekanika jipensai kimpat yo ekanika cabali bakim doni ki lecturer te hadu kat menta kanika ikiniki loss subject don kino hikai tang nyong wet kino life some paper te ikiniki non loss subject pada dan south subject ta kanika sociology political science economics batka english de kini ki non subject pada haduk kat menta ki 4 don ki noi kai ki bapura te kidang don bitang ki guest lecturer te kat adu menta ki guest lecturer ki aipor tang nyu nrio banai teng sistem kumtu te haduk kat menta ki 4 don ki pamenan te hadu menta pada ka ke jingwan jungi ni balong ba menta la si banai si teng ki klemyo ya ka ki khna ki klemyo ya ka jingkai mo menta la si banai si teng ki songkai kumtu ki noi kai kumdon te Iwan hang ni pada ngi kendu yo HOD batai ngi kata nang tang Iwan kendu yo register te register wai ong ngi pat ba gila ka proses kelaya cekmat menta ka badang pending ke des tangka ka interview te ngakli ong kat nos ngi kan sempor kan ni ong kan sempor pembalai saus ngi ingin conduct no interview te ong ai por ngi suppose ngi bangin solve ka ni ka problem baro te ngi nakaliang kaseng ngila Mahami ki ba kimde ban sim kimde ban lekai ya kani ka puli puthi khamtam ya kani ka hakani ka university mo khamtam ki puli khambun long ki nakaliang joki samlap khasi jungi te hadin ngin long nakaliang jungi ngin pha ngin sapha daka jingtho shau vc ba ngin pha daka entertain kan ya daka jingtho ba long bangkin solve kat bala ban kloy mo ya kan ka problem kini ki permanent staff kan te ka tau hi bakim doni kini ki permanent staff kalong ba hadu kat menta kimpat kim doni ka sanction post kan jong kini kimpat doni ki sanction post te hadu kat menta ki subu betang kini ki bala long ki contract mo ki gas lecturer contract kita sebelum ni nomor ba kumenta ban suikran ni long ba la menta ke exam jungki kan sedang hau benai basipo te kini ki third kamtam kini third semester fifth semester kimpat yo watang si kelas ru kimpat yo adu kan menta te kalong len kalong sub kapor ki te hajaka bangin yo ban kendak hau benai Disember ngap ban kendak no next year adu benai March te ka long len ka sempor mo dia ka por jungki berkas sub kalong sub ru iki
te nakalian jo kaseng te ni maham tinge hi baki deban soft kini ki jing ki ba kila penpau hangi debat hadin kata ingin pet din jong ka suppose ni te nada kim pampat la banlong kaseng ka sim ka senjan ka ba kam tinge kam skmat